Ludzaba lekushicilela noma kungashicilela kwemiphumela kamatikuletjeni emaphephandzabeni nakuletinye tinkhundleni lesive lesiye siyitfole kuyo. Belisenkantolo lamuhla njengoba kulindeleke ukuthi imiphumela yelihlolo lanyakenye ikhishwe kusasa. Lokhu kuta ngemuva kwekuthi ilitiko letemfundvo lesisekelo belimemedele ukuthi imiphumela kamatikuletjeni itawudzalulwa kubanikati kuphela. I-Afriforum itshele Inkantolo ukuthi kutfola konke imininingwane kubalulekile kwendlula lomtsetfo kuyigodla nekuyenda imfihlo. I submit should be made available in the public interest so that interest groups can analyze the data. Inkantolo lephakeme ikhiphe sincumo lesivuna i-Afriforum. I-Afriforum ne-Moroela media basijabulele lesincumo salenkantolo njengoba bathi sivuna bulungiswa hayi Bafundzi bamatikuletjeni kuphela. There should be a watchdog in terms of the integrity of the matric results, but it's especially important because we know 80% of our schools are dysfunctional, and we cannot destroy young people's lives by not having ways of taking on what is wrong. The more platforms it's available on, the better it is. Different matrics use different platforms for the information. People read different platforms. And I think the more platforms publish information like this, the safer it is. Litiko letemfundvo lesisekelo phambilini litse loluntshintsho belihambisana nemtsetfo ekuvikela kwekukhishwa kwemininingwane yemuntfu locale kusebenta ngakholwane lomnyaka lophelile. Lelitiko nesikhungo lesibuka kulawulwa kwemininingwane abakasiphikisi lesicelo kunaloko kwamukele lomyalo wenkantolo. As a department, we attended workshops and we also sought legal opinion and we communicated with stakeholders on what the expectations were going to be. Babe baningi bafundzi bamatikuletjeni labafundze ngalokugcwele lababhale luhlolo. Njengoba sebalindzele imiphumela ngalesine, i-Afriforum ne-Moroela media bathi le miphumela kufanele idzalulwe esiveni kude kulawule kwethembeka nebuchotfo besitifiketi savelonke samatikuletjeni.